gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare! Parinteng! Ay, ibaga mo no anya dayta. Ah. Na masapul apo kawan na. Ay, kastaya pare. Anya kamit, nagpigsa ti pukaw mo. Dinto ta kasla kala kwa. Kasla anya. Kas kala malnures ta nagkutong ka. Anya malnuris di ta mga ibagbagan pare. Pudnumit. Kita am dayta abagam. Kasla hanger. Ay, nalabos ka mo pare. Panawan ka man langay. Solto at ipanagsasaw na dyan, parintay. Kitain na lang aro din na nakutunga. Ibaga na pa ilang, Mike. Nangaw na mo la siguro day Jekan ka. Angaw aya mo tikas jay. Akasla danayon na panaguyaw. Ay nabadong no amom ti makiangaw kin ni Kapitan. Saan ka masakitan? Angaw mo ngamin ani Kapitan no kasjay. Ay, kasjay. Wen, ayawan mo. No nalaka ka mapikpikaw. Ay katawan na. Ha? Adda katawaan na ka ni Kapitan. Anya. Apa niya ta kasla malnures ni pare badaw. Ay, saan man aday tamang kan-kanchaw ti ammom, Inteng. Makakatawa ak. Ta kasla napikon ni pare badong. Ha? No masabat ko pa ita kanchawak to man dadya alukaw. Ay, loko kung kunam. Idento ta si katinaglawag alukaw. Ha? Ay, di mo unay. Ta ang mga numapikon kat aga pa kayo. Adayo bagis. Kumatangak man iti underwire kagawat ko anang. Sige la ang kwarog. Agpili ka dita naka-display. Ay, agkaragatang ka iti kasta, kwarag. Ha? Saan man tangkay? Andi asaan? Apay true away, iti pampamayam. Anya? Yang kalmay. Amo ka? No, namurnam ka, ibeling mon. Ha? Ket gumatak iti baraw no usarak kasday. Winatawan met asawam aparalabam. Anya pa ngay. Uy, naglaing kayaw nangkay. Makitam. Naglaing kayo nga gipapanti ko na. Ha? Kayo man. Aya. Podno ka diti imbagan ni Uncle Mau, kwarog. May sa kayo may kagawat ko anang. Ah, Di yu patpat yung tikas ding imbagana. Talaga kas di lang niyang kail. kasjay. Nalay nga kumantyaw. Tila pagtitripan na no maminsan. Kung naklakit din no podnaw. Naglablabak mo't Masaya nga anak mo't ano ibulang ka. Sa bagay, mamati akmat kan ka, kwarog. Sumardeng ka man iti kasta nga aramid mo, Inteng. Na. Ay, dahi talaag kan-kanchaw iti padam atao ti ammom. Masuro na ka ni kwarog. Di mo mga asawa ngamin. Ay, pakasikuram aya. No di pa'y dimtang tigasat na amang asawa. Ay, agbaak sa talaga ti lukaw. Ay, paymantak, kanchawak to manin. Dahi tala ti ammom, Inteng. Kasla saan ka alaklakayan. Dakas ayat ti kanchaw. Libre. Saan ka nga agbayan? True awi mo't ka nun ti pampamayam kadagiti murang mau, kuraw. Anya? Kit iso mo't ti chismis da. Ay, no kasta. Nagwaras gaya man ti kantyaw kanyak ni Uncle Inteng. Ha? Ay, sana po no day tataba daw. Anya? Naglaing tumot nga mina kumantyaw ni Uncle Kaw. Uray nga ron siya kit kan kantyawan nak. Amal nurisak ka na. Ay, anyan. Iso na panunod ka. Balsik man na kantyawan. Ha? Wain, adamit aldaw na kanya. Iso lang ay ati muna ti kumantya. Ay, nagpuskul mo ngamin day ta subil mon, kagawad ko anang. Saka naglawa. Iso siguro akabutang da ka nga armanan niya. Siyak manan tinakita mo na kantyawan ita, Kapitan. Ay, unay ngamin day tan. Ay, panawan nakman ditoy. No awan matla na saya at nga ibagam. Na, ay di ka agungat
Di ka bumakit adagas. Masapol amang panunot kayo mo't iti pangkantsaw yukon kwa na, maray. Huwag anya. Kantsawan yumot, ani kapitan. Di kay agul uli maklatan. Aguray ka. Mang panunutak man, iti mabalin ko apang kantsaw kan kwa na. Wen, maray. Tapno marik na namag no kasanog ti makantsawan. Naglaing ako mantsaw. Idinto, taajak mo't kantsawan. Ay, anya ngay nga raw. Gaputay so ti kapitan na makibagay tayo latan. Ewan anya ngay nga rod. Tinasken, di na baybayan, ti pagrebengan na dito'y barangay tayaw. Nagmayat laki din na kantsawan dagita at tao. Dayta ti pakaragsakam, inteng. Kanya nga tati sumarunaw. Ay, ang bukon. Asino? Siya? Ay, saan? Asino ko mga rod, inteng, Ay, ni Marituyang. Ay, inteng. Daytan samot ten agbulbuli ti ammom nga ramiday. Apay, buli ayamot ti kantsaw laang unli. Ay no, isumot lang nga isuday ta, intay. Ay, Marituyang! Mare! Kasla kalati ni Jar. Thank you ka. Thank you, Kapitan Anatarake. Na! Husto kalaunay. Adan sa balak mo nga agpaserpat iti sa balimaray. Anya? Kasalo ka, wapo. Kasla kalabagits. Lipstick ka pa'y. Nabanglo ka Ayun, Kapitan. Iso nga imayak dito'y tagpaserpataken ka. Ay, kwa. Ay, dili ka daw. Ay, panawan ka pa'y, Mari. Na. Ay, maaba magayam ni Kapitan itikin ng tiyawan. Oo, na yan. Ay, malnuris at talaga tilangamon, pare. Tasang kaulit mo nga ibaga ta kanyak, pare. Ay, pudnumot ngamin. Aguray ka, manutikilom. Ay, agtal na ka mo, pare. Apay, si Kangay. Naglawad ay tamuging mo. Ha? Sa akin naglumag, gan nagpandak ka. Kaslat yan tibuti pa'y day tabuksi mo. Naa. Sobra-sobra siguro tikang kanamitinal daw niya. Isa kasta ka. Naa. Nagalas ka, Kapitan, pare. Kasla ka aglang langa, witch. Adi ka. Hapay ngay, pare. Tagtapis ka lang tamitan. Ulitin pa'y tikastan ay pataya bagtasungom. Ay, nakababain ti aramid mo, intay. Agasum tayo baga na apangitak. Kahit, basol mo matlang, Sika nga min ti mangirugrugay. Kuna nakidin akasla ka no, witch! Anya? Ay, talaga nagparibar tila payag ko, iti kasdyan nga imbagana. Naglaing ka ako mantsaw. Nga minton si ti makantsawan, agungat ka. Ay, sakti, Kapitan. Pagsawandak iti kasdyan. No way! Ay nainteng, no di mo kayat ti makantsawan, isardeng mo nga ron ti kinalaing mo ako mantsaw. Apay matan alimtag tasubil mau ba daw? Ay, kinabilak ni pare inteng. Anya? Kasladyak mapalabas ti panangkabil na kanyak tuya. Naglay nga kumantyaw. Into ni ti makantyawan, dagos nga agkabel. Ay unay kayo matan tinasayaat. Pagkalma umpay laeng tiriknam. Anya? Sakan tumapan kasaritan ni Kapitan. Amaday, tinaramid na kun ka. Kinabil ko ni Paribadong, tadyak nagustuhan ti imbagana. Pudnumat nga minanggail. Ura ni kagawad kuanang kat iso ti imbagana. Anya? Anatabakan pandak kayaw. Ha? Kan kasla kayo tukak akarag. Anya? Pudnumat nga minanggail.
Urag sarming kaya, takitain niya. Ay, agsardag ka. Ay, sa kami. Ha? Pagtitinulungan dakon. Ay, kuwang amin, Uncle. Ay, kaya't ba, tayo kateng ka barangay tanaw. Ha? Ay, saan mo ta, Uncle? Eh. Pangasiyaw. Salbag kayo kay Diamin. Mas daawak mo't akin ni Kapitan. Grabe, no isuti kumantsaw. Naku namon, Maray. Ngam no isuti makantsawan. Dakas kamutan. Unfair nga rod at talaga ti aramid na akas jay. Una yun day taakan kantsaw. Taisupay ti paggaapaan dan. Rumbang ko asaan anala ka mapikaw tinalaing ako mantyaw. Un kumaa. Siyak to pa'y kat sa anak anala ka mapikaw. Kauna, day tatay kunada nga sports. Amo na ti makikantyaw. Ay katun iso amaday tikas iti aramid ni Kapitan. Agpaiso ta ko na, Maray. Tas lakarag ato ka kung kunada kanyak. Apay ko maamasuron ka, kat kantyaw dala ang matkan ka na ita. Ay, jak nga ron magustan ti kantyaw da kanyak. Saka nalaing ako mantyaw, no di mo kaya't ti makantyawan. Ay, saan ang mabalin kanyak ti kasjay kantyaw da? Ay, sumardeng ka inteng. Ha! Ay, balo na tagtupay day tangiwat mo. Salbag ka alaklakayan. Ti palmado itan, ti panunod ka. So ngay mayak, pare. Taapay man. Maday, ti kasjay nga ugaling, pare. Ha? Nalabas no kumantyaw ka. Hangam no sikat ti makantyawan. Aggabil ka. Ha? Ay, Baliwam kumamot tan ti kastang ugaling, pare. ay saan ka man nakaslasino amang bagbaga kanyak, nay. Nya, Apay nalipata mo asyak ti Kapitan. ay uray kapitan ka, pare. Pangit ka lang arudain. Pangit pa ito ugaling. Anyat ko naman. Ay, pangit! Pangit! Naa. Kasla tukak akarag! Naa. Kasla ka tukak akarag! Pangit! Uy. Tukak akarag! Intun kon binarsak ko. Kunak man no napan ka nakikapyakin ni Kapitan, badong. Nakikapya nga. Karkaro ki dia kinansyawak ti lukaw. Anya, Kasanaw, siyak lang arudin ti napan nakikapya. Isopay ti masuran. ay nakas kay laubing iti kastangar aramidin yaw. Magbagayak lang mo ita. Ti kasla inuubeng nga ugali na. Ay na, no sikat ti addanakam na. O di saan mo nakankantyawan ni Kapitan? Anya, Tanukas ta ti aramidam, o di nagpadaan nyo adwa. Imbes ko mga agyaman ka, taumay makikapya ni pari badongken ka. Ha? Ang agungat ka pailaan, anya ngay ita. Ay, ekwa. Ay, nakarkaro lakit nga ruden akan tiyawan na ka ni pari badong. Ay, sinalbagkid di ti kastoy abiyag. Ay sikat ti Kapitan. Rumbang asikat ti mangidaulo iti pan nakaurnos ti susik iti nagbautan yaw. mayak man nun, paray. Pakawanan na kumay, tinaibagbagaking ka. Ay, ekwa pare. Kinapudno na. Umayak kumakait ng naunaan nakmay. Ay, kasta ka di, paray. Nasaya tayo may kata. Urnusin tati saan anasaya at napasamak ka data. Ay na, agyaman nak pare Ta maurnos ta madlangan, ti susek, iti nagbaitan ta. Ay, un paray. Kaya bayam ta, jakon ulitin ti inaramin ka. Naamiris ko, puno ti imbagam kanya. Agyaman nak pare Kit ulitan, pakawanan na kuma, pare. Un, napakawan kan. Di kagdanag. Awanan dayjay kanya. Ay na, Kapitan! Saan anasaya at ti makasair akan tiyaw? Tapangrugyan lati saan apag kikinnaawatan. Ala siyay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga.